tahun berdeda ba talawangan. Ia perlu kami baik wadada supaya yang Yesus Kristus ba formasi walani am ba fa yang kami. Ia si pembali berbuka minggu tanggal 20 bawah 10 2024 Tealia Morogazura Roma Faza Filindua Iberega ngawali Sara Ibugi ngawasi Walu Imaneta Romanilo Walangi Badau Basukoda Bada Tafagodo Anda ufarondo demi yang irata difusa Moroi Baba Aka de Walangi Anda Ina Ibe Sumangi Walangi Bokumi Sumangi sauri ni amuni sumasi robalani da ewa sumangi robalani kami si sotudu. Baba ni famaga ami baniha si sagoto tano ande mi balio ami mamuhuni era demi ina umi ila mi timba tu demi hadiah ila dudu robalani hadiah sisoki hadiah wapasinia bahagia so amoa. Uma usak kami dosi kami, moroi babai wadada anda sinofalu kanao, beri fayawa zam sana, hanu roh era satu-tua yang alui, dari suasu mati anda, nino huga lobalani bazam sana. Hula boto dasar menu oyan boto kedang bani tengah hasamala handewa boto ando simano ita bakakiriso ya ita sino ato hasa dua boto ita ba mo boto ita zamusana ba dunia Bano fayu kami ela andi khilda balazi bai wadudu ando sino faluka ita nafa maileo baya faudu baba mati ando bana sos iso halo yang hobu halonia bana famahal ba yang mahal bana famarutudu ba yang farutudu niha na suzame ami ela baya dulu tu dunia pamame na sama turu baya oi tu dunia bana asa aku todo silmana baya oi batu dunia itu tidak mangani hero walani sesoba zorugo hayai daro manimo ande sino fasawa matabuang Ida nasibai bidoma na ufarmungu ya kuma na ufu eluaha iya baba ima zan sananda. Tega kama ama dama fungbong daro maliu bado Yesus Kristus. Iya. Salom. Iramaina ba tanifusa yung masih wakazuaya. Faum sududada bazima kande. Banu sambua lala halo balagi si tebai tau ia baba urida zama sana ita me baba urida baba fanoi lala rekoli ane babulidano banu moroi baba abule lo balagi baba atua lo balagi itehego ya khoda na tenga lo balagi bas tebai karungi ngalo bazma khoan Anda bermeno faluha ita bahwa sudodo fa'u bahwa dodo bermamasi Yesus Kristus. Anda lolif ita, mau ita talulu sumangi walangi bawina, mau ita tafola kami walangi bawina ande, menoto bali ita tanah Kristus Yesus. Mau makai pada rumah walangi sino tefazawa bagotaluada bazama khani. Imanis itu balito itar manilo balangi magumao bohoni. Badar manilo balangi ande aboto badededa
wa faulo zanura ade me bagi noto bandufi 50 afitu masih pahiza balu sinura ade i omaka ukoda hei bisa ita ya ita ni asamati na lehadu faatagida mabulu usmas keris badal manilo balangi ande itu turu di kedalalam na sebelum dohu mo ahono apa urida ane na lehadu famudu batuda babulo hadiah ziduna dulu banget Mendo manul bagu hito dodo badar manilo balangi ande i omaka uguhyuta bisa ita ya ita sino ite hedo soai ita Yesu Keriso babi among inunini ina ya morida doda taflakumi iya baba orida ane baba wala hadido iya zinuni falukaw ya ita walau atua-atua Batra wala tanonia ina utola kembali fangi bodi yo. Ando imanesi kembali tuho dalam bali lumalangi basu makande fasumani kasilu. Badai aku tu badada bali futoi fasumani ta ande bano roda dada lumalangi ina li ando kadai kanya samati ina ulfaulda ande boto abono soda yang berbeda tafus mani lupa lagi ada tambah abdi dan sana. Badai apa to pada dua follow ande sini Yesus. Ibe ikunda mamarudodo. Ena bertanya pada mahruda. Ena bertanya pada doda kalau mati lupa lagi ada. Ena tafus mani lupa. Nilhasan sumanya melangi iila ifaudo wa audinia iila iazurki wa audinia iila ihaudo wa audinia ena la kutumari amatri wa ba'uda ligi dania boto amanusodana hasabala somasiya batu manis Muhammad kaya pagkaroon malilubangan ng Panginoon. So, luwas ito may ulifuita. Sara, ihawag boto niya sumanilubangan. Badai aboto madadada niya sinuso baka pamamasi Yesu Keriso. Hasabalo ila sa ene ifaliyaro maawin niya ano baba mati baba nutulak iheta fifu ngawalo wa ugunigumi ngawalo wa aray na iyo baba urinia ni hasamati me oito dado baba urinia me no falepa kanya wa urikeriso ibalik usmani ibalik usitu balis mami sauri sisaki silo habis kaulo tanufun daya mata niha samusman lo irege fefu wabalo marai na iyo baku dodo fefu wabalo zilo fakna no fana wabangi ihita bagatnya le hadi khnya fafa khododo le hadi khnya fatiu samana fang sibawi abu fang dodo abu inenda baba urinia hana menos ini ibadah ia amat terwakil Keriso baba masih ia ita samati mukuna sudah dalam mati mukanai kita ina itulah tak ehau ia ina itulah te azulki ba awita baina tola ta terima mau sebulan besar Keriso iregi dania
ia ngawala ni falwala ngawala mo tudo tola mo ba saya baba mo ako baba mo dua fasumangeta sibu dua i oi ko dunia wa mola ko tiro dae manu amwata sisuki somasi walagi amwata sisuki ande bano amedola zinana mitano damani ia to ila zinana sisuki omasio duda afuda ena ubui ihundragi unifu samoti ena ubui teki ko ia ba ena ubui kembali lehadui amuzua sinangkan simai ba arida ane telefon apa lagi ena ususi kembali uhito ya ia dah ulu bapa melakukannya bisa melakukan kembali bapa arida kedai ika samati ibu modanedane ika babe amoy banasok edo na dodo Yesu Kristo masusok ko da basara dodo no ioroy at karmaniya mao lakan setua basara dodo naso basara dodo babanuan ya samati molakon ni walangi tobali na peke kekal zanua zisopa talwa zamati la te fuasuni walangi hala daun tenga mo badodo baba urudu baba molakon tinya ando ya ika samati ni masih batuzwaya hafa tosu gilutu baba auri kamoto data fulasuni di walangi famola kemida di walangi baba auri no ide kuda batu fa atu sino ya pola kuda tenga situbali falohundru naboda batena situbali famusiba naboda fa atu awa bola sini ide kuda walangi ina situbali famulas dunia masuk ando ya mo to bagado fefu ngawala wala walangi sino itu khawya ya mo bagado data fulis mani inala samalo ne fo khumi di walangi yo tagaya yo di sino iya mangani Mana soan dulu Yesus Kristo dan Malaysia fazawa pada talwama ande. Fadu dedema bakar malima ande sitobali fana dedema bamuru famatima khazuaya aga Yesus Kristo. Maanu ia fahu dan malima ande baya sitobali famus dedema ia bapa prima kesana. Badu Yesus Kristo mengadakan ia